دما خوش ببینرین هجا ایرو سی تباغ 2023 روشان روژا پیشمی بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش یعنی لسرانسری جهانی رودانه می حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شوار پیشکش بکن. جاره کردن دما خوش ببینرین هجا لنیجر یا کو داربه لشکری پیک هاتی هر کو دچه آلوزی زیده به هری داویه جوات آبوریا دولتین روش آوه آفریقای راگ هاندن کم جبو پیوندیه او تکلیه که لگل داربکار نیجری کتن ناوا دانستاندنان لی اگریاویه که جدانی ناوا راسته هینا جی اگریا پیک آنینا داربه که لشکر او لدیجوی جبکار آنینا هیزی لسر ماسه یا لآلیه کدن جیران نیجر و جاری نیجریا هیا او جی پشت داربه لشکریا کل نیجر پیک هاتی الکتریکا کو دشانت نیجری قد کریا. لآسای نیجری روشین با آلوز خویا دکن لولات لدجی در بکاران بشک جولات افریقا بهرسن. جواتا آبوریا دولت روجاوای افریقیا اقواس جبو هفدیتنا بجونتایا لشکری یا نیجیری را دوشانده که شانده بو ویوالاتی. هم وقتی وید چاپمنی دنوچه که کوزیر پاراستنی ین کومی لنیجیریای جویان دا کو پابندی بونا خواه به بجیرکا لشکری را دوباره بکن. کمیسری کاروبارین سیاسی آشتی و اولکاری یا جواتی عبدالفتاح موسا جروج نماوانان را لآبوجا آخوی. موسا گوت و بجیرکا لشکری بجاره داویا لسرماسیه لیدوی ام جوی رجی آماده بن. دوی ام نشان بدن کو ام نتنی دکارن با آخوین لیده همان دمیده دکارن تفگرجی بکن. آکواس بریانها جزال سر نیجیر سپاند بو. کومی سی تیرمه هجی گف لیدرین دربه خوار بو کو اگر دناوا هفته که ده سروک محمد بازوم نی سر ده سلاطه بیهیزی بکار بینن. هم وقتی وی در بکار لدجی داکتنا ولاتین فرانس جنیجیره نه. او ادعا دکن کو جبو درکتنا وان ولاتیان تو صدمک تونه. لنیجری نیزی 600 ولاتیین فرانسی هنه. حکومت پاریس دو دست به وگوهستنا ولاتیین خوکر بو. نیجریای پشتی دربه لشکری الکتریکا جیران خواهی باکور نیجری قدس کر. لگوری چاپمنی هریمی نیجریای لدجی ده سلاداری لشکری یا لنیجری تدبیر نوگرتن. د چارچوبه ده نیجریای داینا الکتریکی جیران خواهیم باکوری نیجری راوستاند. نیجیر بریج صبحی هفته الکتریکا خواه نیجریای ردشاند. لنیجیر سروکومار محمد بازوم د 26 تیرمه ده جالی اندام آلایا پاراسنا سروکوماری و هاتبو بنچاف کرن. پشتی ویل دانی ایواری ده لشکران راگهاند کوان دستلاتی خستیه دستی خواه. فرماندار آلایا پاراستنا سروکوماری جنرال عبدالرحمن تجانی 28 تیرمه سروکاتی جونتایا کنسیا نتویی یا پاراستنا ولاتگر او بو سروکی حکومتا درکی. لافریقای نتنی نیجر لسودان جیم افدمک دریج شری دستلاتداری تیکرنج بر شریکم لسودان ج 15 نیسان و دست بکری حتی آنها نیزی 4000 کسی جیان آخواه جدست دایش برویه که جری خصنا خوراک او
çandiniye jî ragand ku bêtirî 20 milyon Sudanî pêwistiya wan bi xwarinê heye. Li Sudanê şerê navbera artêşa Sudanî û hêzên piştgiriya bilez de jiyana li welê gelekî dijwar kiriye. Ji ber şerê heyî gelek kes ji xwarin û dermanan bêpar dimînin û ev yek jî rewşa welê xirabtir kiriye. Rêxistina xurek û çandiniye ya neteweyên yekbûyî FAO ragihand bêterî 20 milyon mirov xwarina netendurist bi dest dixin. Ajansa neteweyên yekbûyî rewşa Sudanê weke krîtîk binav kir. Hat ragihandin ku nêzîkî 6.3 milyon mirov di qonaxa birçîbûnê de ne. Pevçûnên li paytext û derdora wê rewşa welê aloztir kiriye. Ji ber şerê heyî gelek dezgehên tenduristî û mirovî li seranserî welê wêran bûne. Bêtirî 3,900 kesî jiyana xweş dest daye. Bi milyonan mirov neçarî koçberiyê bûne. Li gorî amara rêxistina koçê ya navdewletî îyom, bêtirî 3 milyon kes di nava welêt de neçarî koçberiyê bûne. Her wiha milyonek kes jî berê xwedaya welatên cîran. Rêxistina efwê ya navneteweyî Amnesty jî diyar kir ku welatiyên Sudanê di nava tirseke gunayê xeyalkirin de dijîn. Amnesty diyar kir ji ber şerê heyî her roj xetariya li ser jiyana sivîlan zêdetir dibe. Rêxistinê daxuyaniya xwe de balkişan sertûndiya şerê heyî û wiha got. Mirov di nava malên xwe de tên kuştin, an jî bi bêhêvî li xwarin, av û dermanan digerin, dema ku diravin têne gulebaran kirin. Gelek kes di temenê 12 salî de ji aliyê çekdaran ve rastî destdirêjiyê tên. Rêxistinê diyar kir gol welêt derek bi ewle nemaye. Amnesty Bank li Konseya Ewlekariyê ya neteweyên yekbûyî kir got tavilê ambargoya çekan a li ser Darfurê hatiye sepandin dirêj bike. Her wiha bank li qada navneteweyî hat kirin ku piştgiriya mirovî ji bo Sudanê zêde bike. Di şerê li Sudanê de hedefkirtina jinên ciwan jî bidawî nabe. Hat ragihandin ku saba Balola Muxtar a 17 salî winda bûye. İnisiyatîva Kavana Afrikayê diyar kir ku hejmara jinên wenda 31 e. Lê dibe ku ev hejmar gelekî zêdetir bibe. Ukrayna piştî welatên Rojavayê niha jî dixwaze êdî welatên Ereban nêzî xwe bike ji ber vê yekê jî ji bo hevdîtina ku wê li Erebistana Siûdî pêk were Kiev bihêvî ye. Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî jî ji bo vê yekê got ew hêvî dikin ku hevdîtina aştiyê ya ku li bajarê Cîdeyê Erebistana Siûdiyê pêk were ji bo paşeroş û ji bo aştiyê jî bibe gavek. بێتری 17 مەهن li nava Ukrayna şerekî dijwar heye. Her çi qasî alî ji şer bêzar bûne jî lê kes naxwaze jiya xwe da keve. Kiev di yekperçeyiya xaka xwe de israr dike. Moskow jî hêviyên vegera li xaka Sofya çaverê dike. Di nava van xeyal û bendewariyan de wê 5 û 6 tebaxê li bajarê Cedayê Erebistana Siûdî civîneke berfireh pêk were. Civîn dê dilûtkeya aştiyê ya Ukraynayê de ku mehaborî li paytexta Denîmarka Kopenhagê hate li darxistin hevdîtinên bidawî bike. А що ви хочете узнати про президента? Di peyama serokatiya Ukrayna ya ji bo diplomatan hatî şandin de hat ragihandin ku wê di civînê de nûnerên nîzî çil welatan cih bigirin. Важлива зустріч, можна сказати, що вона Zelenskî got, em dixebitin ku lûtkeya vê payîzê pêk were. Payîz pir zû ye, lê hîn dem heye ku ji bo lûtkeyê amade bibin û piraniya welatên cîhanê piştar bibin. Zelenskî û ekîba wî bi hevalbendên xwe re dixebitin ku piştgiriyeke berfireh ji bo pêşinyara lûtkeya aşîtiyê ya bidawîkirina şer bi dest bixin. Ev civî jî wê li Kopenhagê pêk were. Li gorî nûçeya Reutersê lûtkedê li ser pîlaneke ji 10 xalan pêk were ku Zelenskî bi awayekî aktîv piştgirî da û ji hêla Kiev ve payîza borî hate diyarkirin. Xalên navborî, vîzyona aştiyê ve gerandina tevahî ya yekperçeyiya axa Ukrayna ve kişînatan a leşkerên Rûsî, ewlehiya xwarin û enerjiyê
پاراستنا اولهیا ناوکی و آزادکرنا همو گرتیان. سروکی اوفیس سروکوماریا اوکراینای آندری یارماک جی سیتیرمه گوت شیورمندین اولهیا نتویین چند ولاتان و دیده مکانیزیک در عربستان السعودی جوینه که لسر پیشنیارا پیلانا آشتیا لگل روسیای پیک بینن. بردف که کرملینه دمیتر پاسکوف جیراکاند که اوی جوینه جنیز بشوپینن. پاسکوف گوت پیدویه که ام آرمانجین هفدیتنین پیلان کری و تشتین که دیبین گوتو بشکرن فیم بکن. هر هولک جبو پیش و برنا پیمانا آشتیه هیجای نرخاندنا ارینیه. دنابرا انقره و موسکوی دجی ایدی بهنا آلوزیه که تی او یا خویاده که جی بوی آوائیه سرکماریا ترکیه خواست پیوندیه که دنابرا اردوان و پوتین ده بیک حاتی و که پیوندیه که باش و سودمند نشاند بده لی آلیه که دن کرملینه افیه که رد کر او گوت پیوندیه که دنابرا اردوان و پوتین ده بیک حاتیه جبو دیار کرنا سردانا پوتین یا انقره ته دمک نهاتیه دیار کرن او ادعای سرکماریا ترکیه جی رد کرد. راگهاندنا سروکوماریا ترکیه بلزوبز حول دده تکلیه نافبرا انقره و موسکو باش نشان بده. لی کرملین به همان خمساریه نیز نبو. سروکوماری رژیم فاشیست یا ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک روسیا ولادیمیر پوتین پیوندیه که تلفونی بیک آنین. NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. پشتی آخافتنی ریوبریا راگهاندنا سروکوماریا ترکیه داخویانیه که پار وکر که خست نیشان بده که پیوندی باش در باس بویه. داخویانیه دهاد کتن آلیان لسر سردانا پوتین یا بو ترکیه لحف کرنه. لی بلی کرملین برواجی وی که آنی زمان. کرملین دیار کر که جهیراز شبو هفدیتنا رو برو نهاتیه دیار کرن. کرملین تکس کر که هفدیتنا رو برو ده پیش روژه دوره پیلان کرن. Обновился ли нормандский формат после изрядного перерыва, изрядной паузы, которая была вызвана, как вы знаете, политическими. بردف که کرملین دمیتر پاسکوف بالکشاند سرویه که کنه زیاره که جوینا نول ترکیه بیلدار خستن. لگوری داخویانیا کرملینی هینا جهی جوین لی بیک ورژین زیاره. بریان هاجی پاسکوف د جوینا لسیت پتروسبورگ ده آنی بو زمان که سردانا پوتین یا جبو ولاتین در و زحمته. بله امنها در بازی ولاتا که قود ناوا پولیس و تندیا چتان ده مایی ببن او جی برازیلیا یکو لبرازیلیای بروژن اپراسیون برفره ین پولیسان و هیزن اولکاریه لدجی کومین چتیان دوام دکه و حتی نهاد اپراسیون کو پیک هاتن دجین نیزی 45 کس مرنه. هرما کمپلکسو دا پینیا یا ریو د جنیرو د ناوبره پولیسو چتیان ده شار درکت هری کم 10 کس مرن. مدیای هرمی راگهاند گود ناوا کشتیان ده بازرگان کی نافدار ای نارکوتیکی جی هیا. لساو پاولوی هات راگهاندن دو اپراسیونا گو 5 روزان دوام کرده 16 کس مرن و 58 کس جی هاتن بنجاف کرن. اپراسیون پشتی گو روژا پنجشنبه پولیس کی هزن تایبت لباجار گواروژا هات کشتن دست پیکر. والی ایالت ساو پاولو تارسیسیو دی فریتاز دیار کر گود پفچونان ده دو پولیس هاتنه کشتن. لیبل اپراسیونال گواروژای راستی برتکا وزیر داده یه ولد فلاویو دینو هات. وزیر دینوش بر سوجه گوهاتیه کرن برتک نه هفسنگ این پولیسان رخ نکرن. رخصنا عفوی انامنتوی جی دیار کر که ایریشا پولیسان آل گواروژا دیمنین اشکرین تول هلدانه نیشاندان. رایداران هر وها راگهاند گو 19 گمانبار جروژا اینی اوور و لایالتا باهیا یالباکور روش هلات ولد هاتنه کشتن. پولیس ریو دا جانیرو راگهاند اپراسیون پشتی استخباراتا که سروکین چتیم بازرگانیا نارکوتیک ویل کمپلکسو دا پینیا کوم ببن
هاتیه دەست پێکردن. شاهدان دیار کرد got navbera çeteyên biçekên giran û polîsan de şer derket. Li Herêmê ber operasyonê roja çarşemê dibistan hatin girtin. Digel got hejmara zêdeya bûyerên şidedeyên çekdarî li Welêt fikarên ew lehiyê zêde dike, giliyên li ser binpêkirina mafên mirovan ji hêla polîsan ve jî zêde dibin. Ji bo serarastkirina vê rewşê hin hewldan hene. Ji sala 2020 ve polîsên leşkerî li Sao Paulo de operasyonan de kameraya bi cilên xwe vedkin bikardînin. Piştî vê pêkanînê di nava 2 salan de hejmara kesên ji aliyê polîsan ve hatine kuştin ji sedî 61 kêm bû. Tê diyarkirin got serokê Brezilyayê Luiz Inácio Lula da Silva dixwaze pêkanîna kameraya bi cilan ve li seranserî Welêt pêk bîne. Então, o que acontece? Veja, nós temos que discutir duas coisas. Bilê Libnanê tevî agiribest hatî ragandin jî şerê di navbera komên Filistînî de nasekine dijwar bûye û ji sê rojan de tenê 11 kes hatine kuştin û nêzî 40 kes jî birîndar bûne. Ev şer tevî agiribesteke li kampa Eyn el Helwa ya herî mezna ku penaberên Filistînî lêne hate îmzakirin pêktê. Tevî aramiya di nava rojê de jî saetên şevê careke din dengê çekan hate bihîstin. Hate dest nîşankirin ku di şerê li kampa ku 6000 kesiya li bajarê Seydiya Başûrê Welêt çekên giran hatine bikaranîn. Komên Filistînî yên di nava kampê de doh bi çekên giran û topên hewanê li navendên hevxistin. Ajansa alîkariye ya ji bo penaberên Filistînî ya netewên Yekbûyî di Sûriyeyê Tîrmehê de ragihand ku di encama şerê 29 Tîrmehê li kampa Eyn el Hewayê derketê de 11 kes mirine û 40 jî birîndar bûne. Bi navbeynkariya aliyên Libnanî, Sûriyeyê Tîrmehê di navbera komên Filistînî de agiribest hate ragihandin. Lê tevî agiribestê jî dem bi dem di navbera aliyan de şer rûdide. Wezîrê Ewlehiya Netewîyê İsraîlê Ben Gvir çû li pêşberî polîsan û spasiya wan ya ji ber tundiya di xwepêşandanan de li dijî xwepêşandanên bikar anî kir. Li aliyeke din rêxistinên xwepêşanderê jî dibêjin bi vê yekê de tenê Ben Gvir xwestiye ku li kolanên Tel Avîvê xwîn birije. Hate ragandin ku îtimar Ben Gvir di civînekê de spasiya yekînên polîsan kiriye û gotiye hûn li hengê minin ez ê di dema xebata xwe de piştgiriya we bikim. Tevgerên rêxistinên xwepêşandanê yên binavê tevgera hêza bilingan tê binavkirin bi daxuyaniyekê ev helwest rexne kir. Tevgerê diyar kir ku Ben Gvir dixwaze xwîna xwepêşandêran birijînin. Her wiha tevgerê bibîrxist ku 2004 jî Ben Gvir piştgiriya tevgera terorîstiya bi navê Ketça kiribû. Lê heta niha Ben Gvir têkildarî vê daxuyaniyekê tiştek nedaye. Li aliyeke din dayreya lêpirsînê ya polîsan ya girêdayî serdozgeriya giştiya derbarê fermandarê yekîniya polîsan Hayr Hanûn ku bi xwepêşandanên Tel Avîvê re mijûl dibe lêpirsîn da dest pê kirin. Her wiha 4 polîs ji ber karanîna tundiya li dijî xwepêşandêran jî di lêpirsînê de cihgirin. Berîbînerên hêja di nava çend rojên dawiyê de bêtirî 100 koçberan xwe gihandin 3 giravên li Yewnanistanê li hemberîviyekê jî rêveberiya Atînayê careke din ketiye nava alarmê. Li gorî agahiyên ji derdorên hikûmetê yên li Yewnanistanê hatine girtin di rojên dawiyê de jimara koçberên ku ji peravên Egeyê tên zêde bûne. Ajansa nûçeyan ya Almanî DPA ragihand ku ev mijar doh di civîneke taybet a wezîr û dezgên ewlekarî yên peywendîdar a bi serokatiya Serokwezîr Kiryakos Mitsotakis de hatiye gotûbêjkirin. Li gorî agahiyên ku yekînên ewlekariya peravê yên Yewnanistanê dane di navbera duşem û çarşemê de 43 koçber bi 3 botan xwe gihandine grava Somasiya Yewnanistanê. Hate hînbon ku 17 kes bi botekê jê gihiştine xiwesê. 66 koçber jî bi 2 botên cuda ku yek jê 26 û ya din jî 40 kes di nava xwê de bûn gihiştiye grava Lesbosê. Asayişa peravê ya Yewnanistanê ragihand ku koçber dema ku yekînên parastina peravê nêzî wan bûne zerar dane botên wan. Ji ber vê yekê hate diyarkirin ku koçber di rewşa mexdûriyetê de ne û ew mecbûrin li gorî rêgezên hiqûqa deryayê alîkariyê bidin birîndaran.
هر وها سه کس بهنجتا بازرگانیا مروی جی هاتن بنچافکرین. ولی بینر هیچم لفردی که هیچین داویه بلتنا خویا جهنود بیشین حتی سبت جاره کردن ورین پیشیا و بمینن دنا و خیر و خوشیده هر شاد بختار بن.